Zdravo svima, moje ime je Milan i ja ću vam pokazati kako se koristi Google učionica. Google učionica je besplatna aplikacija, odnosno platforma za učenje na daljinu. Ona omogućava komunikaciju između nastavnika i učenika. Prvo što je potrebno da uradite je kada uđete u vaš internet pretraživač, unesite adresu google.rs koja će vas odvesti na Google sajt. Da biste koristili Google učionicu, potrebno je da imate Google nalog. U slučaju da nemate vaš Google nalog, potrebno je da napravite jedan. Ja ću vam sada pokazati kako da to uradite. U slučaju da vam je Google sajt na engleskom, jednim klikom možete promeniti Google na srpski. Ja ću to uraditi, a bilo bi dobro da i vi to uradite kako biste lakše pratili uputstva. Da biste otvorili svoj Google nalog, potrebno je da pritisnete plavo dugme u gornjem desnom uglu. Na njemu piše prijavite se. Otvorit će vam se stranica za prijavu. Pošto mi želimo da otvorimo novi nalog, izabrat ćemo ovo dugme na kojem piše otvori nalog. Onda odaberete za sebe. Na novoj stranici je potrebno da unesete vaše ime i prezime, a zatim je potrebno da unesete i vaš e-mail. Često se dešava da je e-mail koji biste vi želeli da unesete već prethodno zauzet. U tom slučaju vi možete uneti neki broj, zatim je potrebno da unesete vašu lozinku. Zapamtite da je lozinka mora imati najmanje 8 znakova sa kombinacijom slova ili brojeva recimo. Otvorila mi se nova stranica na kojoj je potrebno da unesem dodatne podatke. Google vam nudi opciju da unesete svoj broj telefona, ali vi to ne morate da uradite ukoliko ne želite. U redu ispod potrebno je da unesete e-mail koji će vam služiti u slučaju da izgubite vašu lozinku. U redu ispod potrebno je da unesete datum vašeg rođenja, a zatim izaberete pol i opet dalje. I to je to. Vaš e-mail je gotov. Vaš Google nalog je otvoren. Da biste pristupili Google učionici, u gornjem desnom uglu vidjet ćete 9 malih kvadratića. Kada pritisnete na tu ikonicu, otvorit će vam se padajući meni u kojoj ćete morati naći ikonicu Google učionice. Evo je Google učionica. Odaberite učionicu i to je to. Odaberite dugme nastavi i ovo je učionica. Pošto trenutno nema ni jednog predmeta, vi ćete morati da dodate vaše predmete. To može također uraditi i vaš nastavnik putem vašeg Google naloga, ali u slučaju da dobijete kod od vašeg nastavnika ili nastavnice, potrebno je da taj kod unesete na sljedeći način. Odaberite ikonicu plus u gornjem desnom uglu, zatim pridruži me predmetu. Da bismo pristupili određenom predmetu, potrebno je da ovdje unesemo kod predmeta. Ja sam kod dobio od svog nastavnika i kod bi otprilike trebao da izgleda ovako, sastavljen od brojeva i malih slova. Kada ste unijeli kod, potrebno je da u gornjem desnom uglu odaberete ovo plavo dugme. Uspješno ste pristupili učionici. Ono što ćete prvo vidjeti je kartica Stream i u Streamu ćete moći vidjeti sve objave koje je nastavnik podelio sa vama. Druga također bitna kartica je školski rad. U kartici školski rad moći ćete vidjeti vaše zadatke. Ja sam pripremio nekoliko zadataka kako bih vam lakše objasnio kako bi zadaci mogli izgledati. U ovom prvom zadatku nastavnik je okačio dokument sa pitanjima iz biologije za 5. razred. Da biste vidjeli takav materijal, potrebno je da odaberete ovo dugme prikaži materijal. Ovdje će se otvoriti ceo zadatak u kojem
možete vidjeti objašnjenja i također možete upisati komentar u slučaju da želite da vam nastavnik nešto dodatno objasni. Kao što vidite, nastavnik je ovdje dodao dokument i ja ću sada pristupiti tom dokumentu. Ovo je recimo dokument koji je nastavnik ostavio. Naravno, to ne mora da bude tako, nego nešto sasvim drugo. Sada se možemo vratiti nazad da vidimo druge zadatke. Drugi zadatak recimo izgleda ovako. Kao što možete vidjeti, profesor Petar Petrović je 8. novembra postavio zadatak i taj zadatak nosi 100 poena. Rok za zadatak je sutra, a ispod toga možete vidjeti objašnjenje koje je nastavnik dao. Također ispod toga možete vidjeti i komentare koje možete postaviti vi ili neko drugi iz vašeg odeljenja. Sa desne strane se nalazi oblačić na kojem piše tvoj rad i tu je potrebno da dodate vaš gotov rad. Sada ću vam pokazati kako da i vi to uradite. Odaberete dugme dodaj, zatim idete na datoteka, zatim na ovo plavo dugme kako biste dodali određeni dokument sa vašeg računara. Zatim nađite gdje se nalazi vaš zadatak. Vaš zadatak će se polako otpremiti. Odabrat ću dugme predaj. Opet. I to je to. Predali ste vaš rad. U slučaju da ste napravili grešku i da želite da ispravite to, možete ukloniti vaš rad odabirom ovog dugmeta opozovi slanje. Ako želite da obrišete prethodni zadatak, to možete da uradite ovako. Odaberite ovo dugme X i vaš zadatak je uklonjen. Naravno, nemojte da zaboravite da opet ubacite zadatke na isti način, znači datoteka, plavo dugme, nađite svoj zadatak, open, predaj. Vaš nastavnik će sada moći vidjeti vaš zadatak ponovo. U slučaju da želite da dodate još nešto, u ovoj drugoj kartici možete dodati komentar koji je vidljiv samo nastavniku. Sada se možemo vratiti prethodnim zadacima. Odabirom ovog dugmeta na kojem piše naziv vašeg predmeta. Vraćamo se nazad u stream. Zatim opet u školski rad. I sada ću vam pokazati recimo moj treći zadatak u kojem je test iz biologije. Sada ću otvoriti test. Također možda i vaš test bude izgledao ovako. Da bih popunio test, meni je potrebno da dodam svoj e-mail. A sada ću raditi ovaj zadatak. Onda odaberete prosledi. Ovdje će vam se pokazati kartica gdje možete vidjeti rezultate. Da li ste test uradili tačno ili netačno. Treća kartica koju možete vidjeti u gornjem delu su ljudi. U ovoj kartici možete vidjeti ko je sve deo ovog predmeta. Tu možete vidjeti nastavnike, također možete vidjeti i ostale učenike iz vašeg razreda. U gornjem levom uglu nalazi se 3 crte, dugme za glavni meni. Odaberite to dugme, prva stavka su razredi. Ako odaberete to dugme, vratit ćete se u Google učionicu gdje ćete moći vidjeti vaše ostale predmete. Druga stavka je kalendar. U kalendaru ćete moći vidjeti zadatke koji vam slede. Ja trenutno imam 2 zadatka, ali vi ćete ih vjerovatno imati više. Vratimo se nazad na ove 3 crte.
U ovom drugom delu možemo vidjeti sve predmete koje pohađamo. Prva stavka su nezavršeni zadaci. Kada odaberete ovu stavku, vidjet ćete u gornjem uglu 3 kartice. U prvoj kartici su dodeljeni zadaci, druga kartica su zadaci koji nedostaju i treća kartica su gotovi zadaci. Ja sam uradio 2 zadatka, toliko sam ih imao, tako da u ovim karticama nemam ni jednog drugog zadatka. To je bilo to. Želim vam puno uspjeha i nadam se da ćete lako usavršiti Google učionicu.